Hukbus ministra kay nachata. Ay, may narakang ka, Pastor Nicola. Imay narakang ka palabra sa chikula. Pastor Nico ng punyuila takuyaro. Manang Pastor Nico na anyan chulyak tayta. Rikuskas papas manam kakchan chukuchaman tayus kinapa. Kilas mamukong palabra tahoy kamuska. Libro de Isaías, no 56, 10 hasta 12. Lígame. Verso 10 al 12, Kainatanewanchi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros, mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Verso 11. Esos perros comilones son insaciables, esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno busca su lado. Verso 12. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Amén. A su nombre. Imanin kitak palabra willaskula. Imanisaktak nyugapas. Señor, mening punta tamating syunta kaya ramo Pastor Kolata. Pastor Kolaka supunyo ko na ikipakchum kaya raiki. Manachum nyo kaya raiki kuchamanta ang yan ikipakuchanta runat na rin sila ikipak malakuchampi wayo nampak. Kaya natin misong ko'y partero ko. Manam kayak ta intindin siyo. Manam rin na intindin siyo. May natanya ko siya mandar mas kapas hinalya mo siya takuyaro. Manam intindin siyo, manam kacharita mo lang siyo siya uchata. Pero wiyayayak tayo magsikap ta. Resechiya imay nam kaskanta. A su nombre. Hermanos pastores, Dios te daba palabra, huyakus con la chikaptas, aclaranan chik. Huchapi por esta diferente tasnina. Malas Dios te da huchampo ayuronan tamunancho. Imaynam bromisong karong. Imayam bitasong huikim apay korokongki. Malachukan ko na ka. Malachukan ko na ka. Unahin niya Diyos tayo tasirving kichik. Malachukan ko na ka Diyos tayo papalabranta niya wiyach kawakchi. Malachukan ko na ka maestro niya kach kawakchi kaya chachik ko na niya. Pero kaigap ka mawawakita niya. Kaigap yung kacharing kichik mamaderata. Hai kap kamam chalicita tumangki. Hai ka kamam nyokap stumasa. Hai kapita nisa. Kai kamayam nisma. Kichay pisunchik libro de Hebreos 5:11 hasta 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Difícil de explicar. Por cuánto os habéis hecho tardo para oír. Rimaita karimamong hama palabra.
sasatama entendinki, sasatama sungguh ki mengguardaki palabrata, kay palabra kamalanya kutimunganya chukuk pija, kunang uyari, a su nombre. Tardo para huir, sasatama entendinki, pero cuento también chaja, resentimiento también chaja, kay pachapekak tapi chaja ratolya kay pachapekak kolataja sungkunchik mams guardaronchik. Difícil de explicar. Imam rimas haiki ben palabra jajamuchka. Kichwa ben bribanki, kichwa mandam jamuchka. Pero imay ka mama wawahinaya, imay ka mama hina resinti kuhlia, hina piña kuhlia. Hay kapita deja su nigo, hasta igual nigo. Hay kapita dejan que ni que manay. Hay kapita dejan que resentimiento tani. Hay que dejar que ni que mano. ¿Cuándo vas a dejar? Continúa su palabra. 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienes necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de que la leche, no de alimento sólido. Ya puntatar alguna predica ochilla cara. Ya chachijunanya kang mangku hermana ikonapas. Ya pamante, ya vamos a estar discutiendo con el apóstol Pablo a su nombre. Hay capitag ya chachijkanki. Hay capitag ejemplo y kiwan hangu yanki. Y may piñatag de harunki. Kai huchata. Hinas ya chachij nyari kurunki. Pero kung ang hinaya kaso, hinaya uchayo, hinata kay uchata kuyasu. Hilasmak imay kimplo ang maya chachicho. Imata marimawak. Pero necesario. Dios hina a su nombre. Ofréndale palmas. Hinatingning. Continuación. Todo aquel que participa de la leche es un experto en la palabra de justicia, porque es niño. Leche chahatam tumay tamunanki. Leche chahatam tukoy tiempo tumakoy tamunanki. Manam kacharita munanki chuchay mama de la chata. Hinaya perechka. Hay kapita kachariki. Tukoy tiempo sumakya ni nata munanki. Resentido. Piñaco. Hermanong pagpiñaco. Hermanang pagrabiaco. Karakter niyo. Sa karakter ni kiwan. Hasta mala karakter ni kita. Kontrolait ating kicho. Sa danya rusay ki warmayki. Resentimiento ang kuklaw pi siyudad Picacho. Sa karakter ni kiwan danya rusay ki. Apis is hangmanta. Hukpuncho sa danya rusay ki. Pingsamintong Picacho. Mala kontrolait ating kicho. Hari ko napas. Esposan chikta. Sa karakter rin chiko ang danya ko na. Hay kapita. Hay kapita. Sa wawaki naman tayo sirusun chika. Hay kapita madoraruso. Hay kapita madoraruso.
Maduro kunatam Dios tayo takapangka. Maduro kunatam ningkay na chata. Nyabalisto niya kachka rotona. Kapupi makawats ka ninyam ko si Jananta niya chakraita. Nyam maduro nyam kachka wakining kapalay pakina pero wakining kawawakina nyam kumpurta ko. Pastor na iwatarima. Di ako lumatarima. ¿Acaso Pastor Jus Alvaro son que kiki por yung katari like ka? Runa ka pantang mi Pastor Basmayang mi. Pero yan na pa ko Pastor yung apkangwang katskani. Esforza saiki. Vamos adelante. Chay mi maduro ka piensang manam wawakinacho to ko'y tiempo. Kikakos papurin. Pastor yung sirungmang. Hinating katarung man Diyos min. Kancho pastor to churaranki. Kancho diakono to churaranki. Unidamente, kunyo ikanagos mo kahit galas yung batalla taka. Aso nombre. Diablo ka kamora, inimigo kamora. Yakta destruir mi. Pitak diamonyo ka kangmang. Diablo ka kangmang. Si unidamente Dios bayakta kunyo roguspang. Dios tayo tamas kating ka. Pitak kangmang. Hatong ka Dios mi. Dios tayo tan poderoso ka. Dios tayo tan victoria jogoro naman ka. Pero siya reconoce kung ukupin Dios tayo takakausang. Pero malam kinanya resentimiento ang poriting ka. Hukpunsyang may disipulong ko na kunyuran ako sa panerka. Hinasbang si Parlas ka disipulong ko na. Hinasbang sinis ka. May hang nung chitak mayor ka sunchik. Mayor ka nambak sa kita na kungko. Hinasbang si mejor vamos. Jesus mang niya tapuy ka mo sunchik. Señor, may hang nikutak mayor ka saiko. Reno ikipi. Hilating si Jesus ning. Apa mo ichik chay wawata. Chay wawata apa mo ikaymang. Kay wawakun na hinam. Reno imang katsayang ka. Aso nombre. Kay wawakun na hinam. Pero imang natakchay wawaka. Wawaka malam tukoy timpucho resintiko. Hukunsyang may kukwawa. Karuang pukulas bang piliarong ko amigo chanting. Hinasbang mining ya no quiero jugar papá. Malanya mi amigo me ha quitado mi carro. Ya no voy a jugar con él. Pero pasaron un minuto, segundo, de repente media hora. Ya pamanta pukulas kachawa. Tapo híjole, pero ¿por qué? Si antes has dicho ya no voy a jugar. Malanya pukulas sa kanya chuniran kita. Pero kung ang pukulas kang kita, iba inampi. Pero es mi amigo, pues. Él es mi amigo. Runari, Watanting. Runari, Simananting. Runari, Dios tayo tamyaki ko. Haykap kamarah kay waway mana llamado kangka. Haykap kamarah kay yaktay mana nung sakpincha ko kangka. Palabra ka ribat sekali. Wakas may kawali, pero palabra ita kakchas may malakakchas may ribat sekali. Pero manamente dicho. Hilatang medyo kapal de gracias, pero ya la pay ko ay. Hindi sa akin may papay, pero kaya na po ating kakabuya sa akin eh. Wawakin alam komportamentong manamado rancho. Manamado ita tincho. Madurutam nyo kakapasa. Hay kapitak madoraso. Warmit takaritam nistas kani. Hantam nistasunki. Hantam kikikitam nistasunki. Kikikitam nistasunki. A su nombre. Kosigon na niya ko joven ko nakatariti.
Kusikunan nyo ka cuando ultimamente kay joven ko nakatari mong hilating. Kusikunan nyo ka. Pero kaskama, mayor ko na paswakining mana joven ko na wichay mang suminanta mo na satyo. Nitak ni ay kumunanta mo na satyo. O kuya pucharo. Pero necesario ma esforza ko kunawang ka Diyos tayo tambagats ka. A su nombre. Hinating ni Wanchik palabra. Kay nanisma. Todo aquel que, gloria al Señor, Coteresun 13 Pinichcalanchik 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto. Y la palabra de justicia porque es niño. Gloria al Señor. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wawa haikawata mandata wawakuna mikunata. Haikawata kamata lichiyata tumba. Hermalaikon haikawata manda. Chungkawanta. Iskawata mantak mikunya. No, menos mandarik. Seis mis mantak ya mikunya. Poco a poco ya está. 3 años, 4 años ya no ya. Lichitak dejar baño 3 años. Chay kamaya. Tukoy tiempo ya lichito mangan imani waktu. Viejo niño. Ya está. Chay ko nam kachkanchi. Kachkanya. Chay na ko na kachkanchi. Resintiko. Rabiako. 10 años, 20 años, cristiano. Pero hinanya rabiako, hinanya piñako. Pastor ni mantarimbak. Hermano rimbak. Uy arroz papas, urakunam. Pastor manto arroz papas, urakunam. Hokang sirva manta, uy arroz papas, urakunam. Chay mana profesia hasta iglesia takiancho. Sabi si mainampi? Yakta po ni matay permatang. Yakta po ni kikimpo ni destroy. Akas destroy na ko ng chipas-kasikan chika IP? Akas nyo kanchik inimigo chay puluntan ng ruanam chipas-kasikan chika IP? Manachum Diyos mawasimpe ka ka ng kuya-kuy. Manachum Diyos mawasimpe ka ka na abrasay ka lang kuy entre hermanos, entre hermanas. Hermana ay may lapim kachkangi, kanya kipichu kachkangi. Hawag may kachkali. Pastor ka hawag may kachkali, ano pa yung susaygi, ispursa ko'y basta. Manachum yung kanchik abang sana chik pagkachkanchik. Manachum yung kanchik ang reino manchayak ko na kachkanchik. Malanyo kanchik harga na kuchik kachkanchik. Malanyo kanchik kalimitan na kuchik kachkanchik. A su nombre. Hay kata Dios ta palabra kusiku. Hay kaktak ning kay kabayab. Cewar makasha espiritu thorhori. Kolak madoro nyam kasak a su nombre. Pero war makina kasak. Omilya kuipi. War makina kasak cha aktituk nimpi imay nam cewar baruang. Mana resintikuk achay na kasak. Pero madoro nya kasak. Espiritu peca a su nombre. Ofréndale palmas. Chay si chay wawa. War mayanchik pasmikung. Lichita katumang más o menos 2 años, 1 año, que na 2 años de repente. Hasta 3 años de repente. Tokoy tiempo lichita mo nating malanya. Aborre kung kinya. Pero Dios niya ta aguanta. Dios tayo ta soporta. Pero chay ara mong kasa ora. Chay ara mong kasa tiempo. Chay ara mong kasa ora. Hinakuchanting tapsta ramsungki. Hinamanawan ako tapsta ramsungki. Nyak sirbop ni skampina. Hugpos kaya ikamong ka. Churiyay ko la oranya. Wawalay ko niya oranya. Pilas ka tikicho. Pastor Mantri mas ka tikicho. Icha ora ko chika tikicho.
Ichakay na mas kachkatikicho. Ichakarat kita lagu katikicho. Pero kachkang ba? Achka klase ma iglesia okupi. Madurainya. Madurainya nih waktu. Madurainya nih. Madurasunya. Kikincingnya esforzaku sung. Kikincingnya hatarisung. Amanya suya pastor yang ciptanya pero pusaris pancik vamos. Iglesia vamos oraku. Manyaku. Alguien gro aitan ya chasu. Amanya resinti kusungnya cu. A su nombre. Hinating ning palabra. Primer Corintios capítulo 2 verso 14 y 15. Primer Corintios capítulo 2 verso 14. Ni palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Natural runaha. Ay chamang hinanya makausan ka. Pai ko napaka lukura hinama recording. Manama Diyos magkakta sentincho. Manama alabang surap sungkun tapos hoita atincho. Alabang surap sungkun tama rumiarachi. Ay may narakang ka sungkun ko na rumiachi. Manachuchay alabang sukup sintira ki Diyos papresensyanta. Manachu Dios tayo tagay pikara ka. Manachu jala bang una pas hawach ka sungkoy kita. Wakinin ka sentis kang mi. Wakinin ka rikuch kang Dios paglorianta. Pero wakinin ka manam sentincho. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Ofréndale palmas. Hombre natural, mala entendencho, entender os pajarunaja, mas kangmi. Gustawang minyo ka Dios tayo pa presensyang. Gustawang mi aling ruay. Gustawang mi Dios tayo tapi kwa tayo no pimitikol Señor kagwang pikat sekali. Diyos tayo na papresensyang tapsintili. Ikaw na paskay bimkatska. Pero makinig ang manamasinting kidyo. Sabi si Mayrampi. Hinamapay ko kung kisong ko ikipimatya resintiliento. Hinamasong ko ikipimarabi ako. Sungguh kipi ma tukui makai pacapi kak afanasio cai afang ma sungguh kipi puntarung albata maku yaringki a su nombre. Palabra ning continuación 2:15. En cambio el Espíritu busca todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Taita Dios pachuringo naka. Hasta wangka. Ya cacing ma. Ya napang ma manaya kalpah kunata. Pero pa ejemplo niya mapuring. Madur warme ejemplo niya mapuring. Madur war kare ejemplo niya mapuring. Resing matram niyo kunata explicay kong ma.
Pero si han piliakun, que ginas bak imawan tak explicaba a su nombre. Si han riman que han testimonio que me malcanqui, mana nunca maduran kicho. Hinating ka ima karawan ta hoy kita paspar na payanki. Si mana wasiki pe ura kung kicho, hinas palingki waway kita, kakukultumang. Hinas maka imawan map. Si mana tak ura kung kicho, waway ki kawach kasungki. Kulto maring pero papay mana ora kuncho. Iglesia maring pero mana nunca. Alguien tak kay wasipi katratan cho isbu mamaita. Kay na kanay pa? Piedra de tropiezo a su nombre. Piedra de tropiezo. Pongo pharkaron chiki. Yay ko kamokta. Ni kikinchik pas yay kun chikcho. Ni hoki ay como nanta pas munan chikcho. A su nombre. Nichkan palabra. Piedra de tropiezo. Mananyam kasaknyacho piedra de tropiezo. Niko a ver. A ver hermana ikon makito kari. Malam nyoka kasa tri piedra de tropiezo chuni. Malam nyoka kasa piedra de tropiezo. A ver harikunda. Mam nyoka ka piedra de tropiezo chu kasa. Nyoka kasa. Dios ta itapa ñanglinta. Bendición, canal de bendición meni. Nyoka canal de bendición mi kasa ni. A su nombre. Canal de bendición mi casa nyoka. Nyoka ta kawamos pa achka prepara kung hak buring hak siluma. Ni hang ni naiki. Mala pastor yatacho. Hantam kawamos pa achka entrega kung hak. Testimonio ay que me predican. Mam necesari rak predican ay que pas. Causa ko ni kithawas mo runa ko naning kapay hina mejor servir ko sa. Pagka sumak causa ko kuya ko ipi matrimonyo pipas. Kuya ko ipi pagka puri ko sumak. Mejor rezar a Dios mawasin taning ka. Pero mana madura ka hinayam kumunta rimang ka. Kumunta parlang asamblea pipas hari ko lapas. Kumunta makin to hari ko spang nyo kakaita partisipasa. Yachewang mirimana. Yachewang miche kumuni au kupi pas parlay ko na kinasmam. Ayin ta sugeri nagatik sugeri ko na. Manaruna ta gusgas pa. Manaruna ta danyas pa. Chay mi maduro ka. Wawa kinalya aktuarong ka. Wawa kinalya brato. Kimsa wata chay ko war mamang. Huktunas ta huy kung hina kichkan tinta hina piyo chay puyan tinta. Hipun tinta. Imatruang ka. Kichkan ko na ang sati parukong ka. Porque manam ya chancho. Pero ya chay niyo warmi ka ya chay niyo hari ka. Kaya maduro ko na kapingsang niya. Imata tapunta truang. Limpia charong ka. Limpia charos pang niya. Haram tatil parong ka. Imay memiski ka chan tamikurong ka. Porque maduro niya. Ya está. Pero nyo kan chay kap chay naso. Komunda chukucha tapas. Rima kusunchik. Hinach. Nya kapastan chik ya basta. Ya basta. Ya basta. Kay kamalya huk mangyasap sekarang ni. A su nombre. Ofréndale palmas. Hinatingning palabra chay gloria a Dios kay nanispang 15 de Nichkanchik 14, gloria a Dios, 14 picaranchik, ¿no? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no los pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Apóstol Pablo nerja kainanispan. Pero ka ay chaka inimigo ang kuskan jay guspang sari ka ay chaka ri khoglaway guspang sa astawan ka kay chaya pigirra kachka. Chay chikinir ka Apostol Pablo. Ay, may narakaicha. Manamuna naita, mruaita munang. Miserable de mi, ¿quién me librará de la muerte?
Imaginara kaya aicha. Kalpa pikakula tapos kuyaro. Wasita tapos kuyaro. Hukpakakning kula ta kuyaro. Hukpakakning kula ta muna paku. Kay mundo pakakunat muna paku. Hukkarung kula ta muna paku. Mala cinyo kanci pak taitan cikas kan? Mala cikas kan nyo kanci pak huk Dios taita. Responde ko kuyari ko Dios. Ongo kunata sano yache. Nausa kunata hawache. Pangapayako. Chay tamunang Dios taita chay mang chay runan cik tamunang. Pero chay tamana munan si inimigo. Kinara chay tapune munan kay yaktata. Pero malawating kacho. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gracias, Cacho. Bendito Dios. A su nombre. Hinating palabra ni Wanchik chay na nispang. Mas continuasun chik. Efesios 2, capítulo 2. O primer lugar, Hawaii Kusunchik. 1 Corintios 16 y 13. Hinachayapi. 16 y 13. Beloved, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente, esforzaos. Ajá. Con la palabra kay na chata. Hanko nakaporta ko ichi como alin hari hinaya. Alin kuriopa watas hinaya. Alin tanya porta ko ichi hari hinaya se ichi. Varonilmente. Varonilmente. Malagar chikay buawa. Imane wakta hermano. Waway kang mang 14, 15 años niya. Pero hang kikakusungkin mang. Unas nisungkin mang. Papa. Warman panar pa rin mo ang nispam. Pero taksa, 5 años siya pandara mo. Hang iman wakta. Pero hang hukparti piniwak chiko. Palabra taniwak chiko. Hari kinayam. Sayay. Imatata. Resistia. Hari kinayam. Sayay. Imat kikakong kiri. O sea, kiniwak chiko malamente. Kaya't kunang niwan chiko na Diyos taita. Varonilmente sayay. Alinta. Hari kinayam. Ama kiwi kachakuspa. Ama kuchamang inclinakuspa. Alinta sayay. Waktu ka tinigya pa yuay kachi. Alin sayay ni iman. De repente puño ko te hina puño ko chum de repente gloria a Dios. A su nombre. Alinta sayay ni iman aikon. Alinta sayay ni. Palabra ni achganchi. Hermano. Iban en Quichua pa eliki. Koida kuspaya. Jaja ina sayay chik. Iñini kichikpi. Valor chakuspaya. Kalpan chakuichik. Kalpan chakuichik. Kuida kuspaya. Números libro pips ning kay na nisbang. Pueblo Israel ta. Harin chakui. Haris kina say alinta nisbang. Hipit ta kain ay lailya niya hipingka. Hirating ka. Alinta pa ningit. Hasta harips kuliyat hipis pa kain na niya hipiting. Derecho tayo say. Derecho ta say. Chaya chisung alpuwak may mikasanggama. Kukurumas postit subichkas ka. Subiting sa kaltot subich ka chow pitanya. Kaltuman tas kawari mo ukuta. Ukups umangko na mo yung uchi ka mo sa tingin ng ukumanta. Alin ta saya wijay mang kaltot na kawari ka. Ama ukuta chawa mo eh. A su nombre. Kaltot ta.
Halto tem hawaring campus. Hinam jari maca ko nakangka, hinam jari kritika ko nakangka, hinam rima ko sungkika. Akas kuya sungkichu, kuya chico ito monas pakay kidang. China tamning palabra. A su nombre. Nyukosikone. Rimagoa parlagoa nini hinating nini. Gracias, Señor. Malam kay pachapak chukane. Nyukang reino pakmikane. Está bien? Malam kay pakchukane. Kay pachap katik liucha kuya wangma. Liucha ni wangma pastor. Liucha merasa wangma. Liucha ni wangma. Liucha kamu ikus pampasiana pay ko wangma. Liucha de repente wasima katipaz. Lado ipichagang ma. Pero chay una manila Diyos tayo papay. Hang mikang kinyo ka pa. Hang mikang kinyo ka pa maestro. Hang mikang kinyo ka pa yan napakli. Hang mikang kinyo ka pa amigo fiel. Hinating Espiritu Santo sungkoy pikosiko. Hinas magmalig, Señor. Ako ang mikats ka ni ko nung kamanam di ka sa ikityo. Manam kay pachapak chukangki. Yung kaparido ibang mikangki. Hanta pa di sugip chaylata, yung kapak mikangki. Yung kapayawari-waram di sa gulap kangki. Maduraroy niya. Amanya Jerusil di bitut apa kacayacho. Amanya kay mundo bigakakulat ako yari yacho. Pronto niya peripukusok. Pronto niya pasakusok. May pitak siya iramintay tati karogi. Yapa iramintam oksidaros ka. Hinating milya pa iraminta oksidaros pang minis ka. Hukak ning mikarkakus ka. Hukak ning midya iraminta takapita munas ka. Pero manam de kasacho. Imatak siya iraminta kakang mag. Manasyo Diyos tayo takakay pachapi ka. Kung padre ni familia ay mainam kay piti kay katamong manchagranta. Hinasbang kaaro lakta tapas akong mag. Hinasbang di kay katamong matrabakador kinanta chagrampi. Chay bienes ng administra nampak. Ang chay may signifikang a su nombre. Manam intinding kirak siya wakinikika. Manam intinding kirak siya. At kam iramintanta. Diyos iramintanta uksadira chinchik. Sabi si may nampi. Mana alinta sayas pa. Mana harihin sayas pa. Ating siyong tam tumaronchik. Runa rimakta. Ating siyong tam tumaring hukta rimasok kita. Mapapi. Huk punca niyo ko obrap karanenas venirame. Señor. Churi kita rimapayang kiswakininta. Rimapayang ko ya. 3 de la mañana. Hukbus. Urima mo chikas ka. Kalto cielo mantabahamong nina sumasumak anchi. Waktantam recorriramong huk. Yana. Hinating minirani senyo. Hangmanta tumaruay. Chay michayara mo rakal tumanta Dios pa presencia. Pero chay mi cara 3 de la mañana. Hinating mi hukbus rimaramong kay nanispang. Ay, hijo. Ay, hijo mío. Niskating mi atención takay pinipulya roay takayay ko iskirna piningribi. Atención tatumbaron ni chay manaling kakpatara. Hinating mi pinakipanta ni Rani. Chay kaska. Kay mundo pe afanakoy. Turbasyon ko na chay tatumbaros kani. Hinating ni Rani, Señor, ya pamanta rimapay ko ay. Pasara tiempo. Maskarani Dios tayo tata.
Y Dios postito de arene a su nombre. Y su nombre Mikey. Dios te da por la paz conmigo. Dios te da para cuyas hangi. Dios te da para cuyas hangi. A su nombre. Pakya kuy. Immanuel Chigme, Harekin aseng. Harekin aseng. Ang falakucha pas. Nakan sikaran chikirman ang falakucha pas pero firme. Falakucha pas firme. Icha hermanos, imay lang kasincha. Abre pinsa kuy. Imay lang kasincha. Voy kapang kicho. Voy kapang kicho malay ko na a su nombre. A su nombre, ofréndale palmas. Efesios Mampasazo. Libro de Efesios, capítulo 2. Gracias. Capítulo 2, verso 1. Hasta 3. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Jesucristo Jesús, por vosotros los gentiles, si en que habéis, gloria a Dios, estoy leyendo Joclauta, disculpe hermanos, 2:1, estoy leyendo 3:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros deleites y pecados. Verso 1. Pim huas hanchik vidata. Con ang vida yo kunya kaskanki. A su nombre. Pero kaskan mana vida yo kuna. Puño kuna, cansado kuna, mana vida yo. Vida yo ka alabang mi Dios tata. Vida yo ka alguien kalpa yo ka alegre, vivo porque está glorificando a Dios. Vida yo runaka Dios tata maskan. Porque está vivo. Años jaronat a ver, pusáramos wakta y que te puño waktambo años jata. Asun monoten jahat glorificar a monja. Jahat alabang sa sayara son iskaiman tinat iskaiman ta paralítico. Kolang iglesia ta liu chay espíritu de parálisis japero ko parte paralítico. Sas apa kachanda idolo hinanya rikururuna. Sabes imailampi. Apa nanya tamuna. Nyawingkan rekunci matapas nemusian ci matapas ima rebasan tapas parálisis pero nyam kai ka kamal yamriki a su nombre dice de kukunawan kai kamal yamriki dice de kukunawan kai kamal yamiskanmi a su nombre hilating hangkuna hangkichik nyam huchamanta salvas hanya bidayta nyam huikuikichik. Qué hermoso, hermanos. Gracias, cacho, taita Dios, por punche, ocupe, tumbaipi, tusuipi, peliupe, kaskatin, chayman, jorjorama, bidaman. Hinatin chuman alabachuan. Hinatin chuman anicho, papá, y gracias. Wanyo yumanta, jorjoramo, anke. Gracias, manachunichuan, chaymanta. Gracias niya taita Dios ta makikit hokari. Kausah ko na makita hokari. Kausah ko na makita hokari. Gracias kakabida yo kunyap kani. Manamuanyo sa runa chukas kani. Pero yan na paway makimanta kapiway. Makimanta kapiway yan na paway. Gracias. Alabas haikim. Yubay jas haikim. Kanta balabas kaiki. Achkanya oksiderachi cha herramienta taps. Nyapak dang sarangki. Nyapak Dios ta itamanta profetis sarangki. Pero nyapak tiempo niya wapuringki. Malakunang aktual chubiday kip imap sositiku. Dios ta itak kunang nemunang hang manta. Kunang pun a su nombre.
Continuación 2:2, Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe del potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Ajá. Y mamá la casa son a su nombre. Que la glorifica para ocumpir imam kachkasa. Que puño cojo ocumpir imam kachkasa. Hay un espíritu. Chaita permite lo conchi. Chaita permite lo conchi. Chaita permite lo conchi. Hay capim de hanki. Hay capim de caso. Desobediencia ocumpir imam. Chaka suting nitin chaka bai chaka kuchka. Piñaku, rabiaku. Ima kuno pastor. Lascivia, inmundo. Maldad. Chaikuna. Chaita kasus sumracho. Malanyam kasus sacho. Dios pachurigam kani. Dios mau kena comporta kusungkunang. Nyakanero anchik baru nemente karin chakong gimnis barik. Karin chakos sa kanyo katapas. Sa palabra ang tiempo yo achion kanyo katapas kantap si Yatsay. Kahit na niwarang ki pastor. ¿Estás bien? Chaita munacho. Manacho pastor. Sí. Necesitan pastor pas. Rima pa ko na kita, bisitay ko na kita pas. Ma'am nesarap si imatap sa apanay ki. Palabra ikin baling. Palabra ikin disfursa. A su nombre. A su nombre. Taklakus baka. Efesios 2:3 takawasu. 2:3 pilla kachkanchik. Entre los cuales también todos vosotros vivís en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad del carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias, cachontaita Dios mío. Hok tiempo menyo hapaskaran ni hapaskaran que. Hok tiempo kay pachapa muna ichakus kay Dios de este siglo, el diablo mentiroso. Anchaipa muna santa muruaranchik hok puncha. Wakini kichak malañapas. Evangelio penyaps naseran. Hok puncha chay nakaranchik. Chay ukuman thorhoramanchik. A ver, maiman thorhoramusung. Ariya man nakuichik. Maiman thorhoramusung Dios taita. A ver, maimanta, wakin tumbakokta, wakin esposang pilias gakta, wakin unggoy kasgat unggo kamam kasgakta, nyukatap chen hurhuramor Dios taita, kamay po unggoy gakta, tarramon Dios taita. Hijo ang sanidad gratuitamente, a su nombre, gratis, ni cobrabancho, cobrabancho. Jesús perdona y cogra. Jesús pampachay cogra pai. Jesús pampachay cos paps ni wagra hijo. Si mas kawan ki kos haiki nyo talento iko nata. Si nyo katamaya mas kamuang ki nyo kapos haiki pachachis haiki nyo kapiko chis haiki. Chay chumanan nyo kaalabay mapaita. Chay chunyo kateta Diyos na traisyonaro iwang. Chay chukapas Diyos na itatawagara chiwang. Yuyari may manta bukul kong nakuchikong ke. Chay may palabra may apokalipsi ni kape may manta nga kuchikong ke. May pinya makachkarang ke. May pinya makachkarang ke yuyari. Imamapasarusong ke. Imamapasarusong ke. Dios na itach fallarusong ke. Dios na itach fallarusong ke. Dios na ito wakachilay kipak. Dios na itach fallarusong ke. Ichamala si contestarusong ke. Ichamala si cumplerusong ke. Imauna kusway kita.
Imapit tak fallar sunki Dios tayo na wakachilan kipa. Kung mangyaro na ikipa, imapit tak Dios tayo fallar sunki. A su nombre. Imapit fallar sunki. Pai ka fiel mi kachkan yo kan chikwaka. Pai ka fiel mi kachkan. Fiel mi pai ka kachkan, pai cumplis kay pirak mi misericordia peram kachkan chik. Gracia perak mi kachkan chik. Kachkan rak mi kuyaku, kachkan rak mi paz. Kay pirak mi kachkan Espiritu Santo. Kay pirak mi kachkan nyuhawa. Kay pirak mi kachkan hangwang. Dios tayo te fallar sa lagi. Imapit at Dios tayo te resentido na puri lagi pa. Radio po yan mo pas. Imapit at Dios tayo te fallar sa lagi. Dios tayo te wakachin lagi pa. Dios tayo te manta karon siya ko lagi pa. Imapit at Dios tayo te fallar sa lagi. Yoyari. 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 Yoyari pay manta permisay kita. Kung puchaw nirangkin nyo kam katarisa. Nyo kam predikasa. Nyo kam alabasa. Nyo kam pay manta uyakusa. Nyo kam pay manta nating videos na itakusikuna. Pero pasaron ang puchaw. Pasaron ang tiempo que nating bitikarong kichay permisay kita pas. Señor, mangacho, gracias. Hay kata palabran también kuchkanchik. Amén. Gloria a Dios. Levíticos capítulo 20, verso 26. Libro de Levíticos. Kaitam Dios tayo tamunan nyo kanchik manta. Hangko na chuya kanan chikta. Porque nyo kanchik tayo ta Dios Panya. Malanyam cha isklamo pa kanyacho. Malanyam kay mundo pa kanyacho kanchik. A ver. Libro de Levíticos capítulo 20, verso 26. Lihi kami pastor. Lihi kami. Chay pemning hangko na kanyuhap adres kanyam kan kichik chuyan cha kuipi santo churigura nyam kan kichik nyuhapak mi kan kichik manam kay mundo pa kanya cho. A ver, gloria a Dios. Lihi kamo pastor. Amén. Seri ko. Gloria a Dios. Hankunaka chuya kaichik nyoga taitaikipas chuya kasjairaiko nyogam lakirjaikichik wakin nación kunamanta runay kunanya kanaikichikpa. A su nombre. Amén. Rakiramanchik kunak. Rakiramanchik. Dios tayo te kaya kamo kay manta, chay manta, wag manta de repente. Kunyira manchik kay ma. Rakira manchik paipak niya kanan chikpa. Paipak niya kanan chikpa. Paipak niya kanan chikpa rakira manchik. Castellano pa imaninta. Pastor Liga mo. Habías pues de siempre santos, porque yo Jehová soy santo. Os he apartado de los pueblos para que seamos míos. Nyokam chuya kane. Hinaspay mi nyuka chuyan chakus kay yaktaman kunyura mo ikichik. Hok chuyan chakus kay wasimam kunyura mo ikichik. Hangko nam kang kichik nyukapak niya. Nyukapak niya. Hangkunam kang kichik nyukapanya waway kuna. Nyukapachuyan chas kayam kang kichik. Mananam kay mundo puwakanay kipakchukach kangki.
Malam kay muntok pe kita ron lagi bakchukachkanki. Malam kay pachampi sufrir lagi bakchukachkanki. Entenderunya Chaita. Entenderunya. Sí. Entenderunya Chaita hermana ikon. Abre entiende ini waktu kita abrazai ichipunyishkan. Entiende sunya. Lukan cik kacikaskan cik cuyan cakus. Kaita Dios pakuk cuyan jas kan curing kunanyam. Dios taita pangnya perteneces hancik. Paipaknya kas hancik. Si Dios taita pa curing hinating kapitak nyo pa kontra pericuramong mang. ¿Quién puede apartarme del amor de Cristo? Pitak nyo pa kontra kataramong mang si Dios taita nyo ang katingka. Si alguien rima mo ang kakinating karike, kikintay ta Diyos na chikinich ka. Pai chiki defendiw ang kaka. Malas yung palabra kaningkay na chatak. Si Hanta rima kusungke, nyo katang punta ta karimawang ka. Si Hanta parlasungke, nyo katang punta ta kaniwang ka. Nintak palabra ka. Hindi makikikito respeta chikuita mo nangki. Kikikipalo na chikuita mo nangki. Mana dejan kicho Dios tayo tamang. A su nombre. Mana Dios tayo tamang dejan chikcho. Así que pay kanintak chay nata. Pitang nyo kata. Si Dios tayo tanyo kawang katingka. Pitak Dios tayo tamang tarakiro ako. Pitak. Ispusoy ki? Waway ki? Ispusay ki? Ispusay kutin itong Diyos ay tatam dekarwa. Ispusay ki pasa kutin chakam Diyos ay dekarwa. Cak kubar di chikang mang. Ma cak balian di chikang mang. Cak hari kubar di pak meriki. Pero evangelio ka balian di pak mi. Pero Dios ay tam kuy kuaran chik espiritu de valentía ta, no de cobardía. A su nombre. Cobarde no nagaran chik yang manchat katin chik pas pero valiente ta yang kuy kuaran chik. Valentía ta yang kuy kuaran chik. Tukuy ba? Yung ucapak ni tukuy kamuch kang. Imanin kita. Kubing bida pas tukuro hulam. Wawa bida pas tukuro hulam. Kukuncam wawa yung karang kiwaway kitab sa aming bagus wasibips. Suwaring kayam tagas kitab surguramos baik ninaw kuman ninaratas kakaspikulam sa pawaran silang panaran. Percaya ko na winyarong yung kinasmak maipingat sa pawarong kunyam. Kunangat sa palay nagurong ki. Kinatiping sa bagong kutinamong machay tiempo. Amayat siwaway na wakasiman siwag panas na yung warmay may atindiwang. Kanay kitab sa may mamsiray tatong gicho. Asimbarado mahal. Pero siya may kakipanasik ko na kaya siya yung arwan na imataps. A su nombre. Taksa wawalang mantarang kucha mangrunah. Kucha takawasing nyaris ka. Kinasmak Diyos tayo tamat aparta ko sa. Chay na rin natin kunyuraman chikay mang. Preskirachiwan chik evangelio ta. Salmo 58:3 tukoy ko ng chikpa. Se apartaron los impios desde su matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Wixau kumanta winyo Diyos kemo chay manta karanchik apartado Diyos manta manaya chay wakin nagtayta Diyos manta kuterong hinaswawa ko lata taksa chaman tuwawa ko lata kay musika mundanawan tosuchi aparta kung sunggo rumiyas kanya winyang mana Diyos tayo ta reski reskinchu pim kreador ni kasanta ni kikimpas reskinchu pero palabra ka rimas ka pero palabra ka kachkang ka esparcido kunang may Diyos papaking kay waris ka kachkang tukoy kay nasyon intip kay planeta tierra mga kay waris na kachkang
Hinas pagmini kamu ichik nyo kama, brazos abiertos me chaskikos kay kiche. Nyo kama kamu ichik. Nyo katay abrasay ko saiki, nyo kabrasay ko saiki. Urunam aiki con Dios manta. Urunam mana voluntan ng teras pang uruna Dios ay taman tatak sa ngolyang manta na aiki kong karumang. Pero nyo kan cita gracias kakay kay pagkaskanki. Pero kangyam kaskanki. Manam kumplito chukanki. Woy kiri maipita. Maipit esposoy kiri. Maipit wakin woy kilinchinik woy kuligay kunar maipit kachka. Yakachuri maskanki Dios palabranta. Ichay mata marimaskanki. Yakachum ayun ako chkanki. Yakachum una ako chkanki. Yakachum away ki joven kating soltera kating manya ko chkanki. Para que Dios taita aling. Taita Dios sinibik sunay kipa. Yakachum joven ko na pasuna ko chkang. Hati pakoy. Nyo kapas hati pakusa. Primer lugar nyo kataniwa. Si mamaman tarimas wahit nyo kaman tupunta sa niwa. Un momento kasasahin na pero Dios palabra niya taning atingkir. Fácil yam. Fácil yam hijo. Yuguit apay. Fácil yam. Fácil yam. Apa yuguita. Kasi kunin palabra ito uyati que avanza más. Pero eso se yakta tani kuchang manta declaray. Willay. Chay pastor sakchasun kinya ka primer palabra garka. Chay mi pastor sakchay gusto ki de repente manam cheknis pacho. Ang kuchay ki mandap sakchay gusto ki nating chaski kuy kung kim. Si alguien ni gusto kang ning manam amam ko te pagang kicha amam ning kicha nyo kata chay dar ni ko am. Nyo kata chay ko na darak pakata kaya ang ating sumaring kicha amam. Disiplina churas pas chura chaski con que porque corriges pangme. Kuchay que manta. Mana kuchay kaspa Dios tayo tamang ning gracias. De repente Dios tayo privas kasung kibangme. De repente Dios tayo ta. Kisas chay nang pakunat hatarich kasung kibangme. Amam kika kung kaya chukurang kakara kita jab chayaro sayaro sunchik alintan yung karin chayaro kusunchik. Alitangan po ng kapi para kusunchik chay mantong banta Diyos tayo tansing banta a su nombre. Alitangan yung kapas kapi para kusakpay man. Momentum kamong mong momentum kamong kay jamang. Kisama na pakinya bagoy ginapas pero ninim Senyor yan apay ko ay. Auxilio. Aquí estoy tu hijo. Fuerza envía para camo. Kalpa envía para camo. Hampa fuerza envía para con halto mantawaring halto tawaring que warmay gimana taita di sirving hachu halto tawari. Ayun ako eso sí. Pero ama po ni berhenti kong kichu. Ama po ni berhenti kong kichu. Ama po ni hukmang yang kichu. Kunang bitisitir kong kiachka. Pero siya disiti ko kumanam. Aying disiti ko saiki. Kamong kampak hukmangat sunay kipak. Pero amam siya kasungki siya. Kasungki ka Diyos tayo ta palabrang na santa. Kasungki ka Diyos tayo ta ni santa. Diyos tayo ta ni sungki. Hawang mikasa. Muy bien disiti kong kim. Achkam disiti kong. Pero achka tak mana kwenta tapos hukuncho. Hinalnya muasam, hinalnya kiperaj kuchata. Cara mengura. Tiempo. Kay kambal jadi ikonan sikpa. Dejar waktu. Hungar waktu. Kay mundo pagkakulata inas pay ki Dios tayo tatanya alabawak. Pay mangnya kurriwak. Sari kusunto ko ikunchik malanya basta. Yang ada palabra usung mang. Yang palabra winas kanya. Yang palabra anuncias kanya.
Churiko na nyo kapangway ko na nyam kang kichini ko anchi khatari ko su. Hay katak palabra tachaskiko. Abrazai que wakta ki kakta. Hinas maning kay manisma. Kunang kan hermano esforza kusumi. Harikinam kunang saya rusunchi. Harikinam saya rusunchi kunang ka. Baron